Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki pulit ka East Giant Hills ki bala pelong ya ka jingto kit ka babania. Ki la yokem yo ubrio ubadon ketiban luti ya ka pisa kapakot kandailak san penyo hajar. Kandai spa tingka na ka ATM jong ka HDFC ha ka sinong wapung East Giant Hills District kabala ja ha ka khatsaw tarik uyayong arja punriu ha ka baula pendon kam ban syuthang da ka gas ban yotu ya ka pisa. Hau kurwa bala padu Superintendent of Police ka East Giant Hills District haka laipo tarik uyayong arja punrio ula pentip bayo usnar nong luti latip kerteng kumu irsad ya ubajukot sen urumi ubala laipo arsnem karta ubadai nakasnong mewat Haryana la yokem na tairu Haryana da ka jiarab lang jong kipulet ka Haryana. USP ula pentip ru ba yauni usnar nong luti ubadai ru udukot jong ka kenhun gang na mewat kabadon ketiban luti ya kipisa na ki ATM ki baja ha East Giant Hills ha Ribhoy bat hanot Garo Hills. Kumban supentep hangni baki pulet ka Ribhoy ki layokem ya ki henriungot ki weipan ki badon keti ha ka jingluti ya kipisa na ka ATM jong ke SBI ha Bhoy Rembong kabadang sujahi mentau bena yayong. Angni kusek acukku, angni acuk ungani ko mesoka. Ang habag kaktin ka im kajay benriu ka im. Kaladon kata kami Mikhalia language act na doos nem arhajasan. Kuman penjishano kan. Ba men hakani ka country tari jong ubnaya yong ka bambut na tau April arhaja April. Na ka jingpin bana officially ba lashim ya kaktin kasih ke jongi bat kom juru kita ki garu bat kaktin garu lashim ya kakom kataka official language. Ngas ngungu ngas burung ya kan ke kasih atau society bat ru kumju ya ka acik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ke government departmentally ngakot meeting mana haka bengyeshong di study nadu ka law department nadu ka arts culture naki department kiba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya katuga ak kabarin bat ngin warna no daka ni kaway kabat mangai daka bengiong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan dia tidak sama baca kunci sini mana boleh main dalam dunia wa atau interview aku baca kunci lah mana deh mungkin cara bilang tak cakap yang Nilai kuat syaba kaktin jungi kan yo no ka jingi thu bokpura par kham tam e kan rong ha ka khanet ka bokpura nri kalong bade umau jam ubaning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktin kasi bat kaktin garo kan long no kata kaktin bokpura jong gejela